ڕێباز FM دەم باش فەرموون بۆ گەڕەکە نوچیان دەست پێکێدا گرنگترین سەرنووچە. جوانێکی ئافرینێژە عالیە گروپên چەکدار بە هاترەباندن و هەژمارە کەسایەتی و ڕێخستنە سیڤیل نامەیەک دەربارەی ئافرینێشاندن ji بۆ هەنالیەن ناودەولەتی و نرخê مازۆتê giran bûye û yê zeytê erzan dibe. عەبدولباست سەیدا بەرسبا ماریا زەخەرۆفە da. لە منبج رێبازên خوێندنê yên peyedê hatin ji nav birin. دووبارە سلااv. گروپên çekdar yên li Efrînê li Rojavayê Kurdistanê ciwanekî Kurd revandin ew jî berdewamiya binpêkirinên rojane yên wan grupan derheqê sivîlên Kurd li wê deverê. Li gor çalakvanan ku ciwanê bi navê Ehmed Abdulletîf Rojaîniyê nehê heyva yazdan ji aliyê grupeke çekdar ve hatiye girtin û hîn çarenivîsa wî ne diyar e. Navborî ji gundê Nisriyê ye yê bi ser navçeya Cindirêsê li gundewarê Efrînê. هەژمارێک رێخستنên civaka sivîl û kesayetiyên Kurd belgenameyek şandin ji bo hejmarek serokên cîhanî ji wan jî Amerîka û Îmarat derbarî rewşa karesatî ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Di wê belgenameyê de jî hatiye ku ew tawanên ku li Efrînê tên kirin ji wan tawanan e yên ku yasaya navdewletî û yasaya mirovî ya nevdewletî wan bi binpêkirinan eşkere dibîne. هەژمارێک رێخستنên civaka sivîl û kesayetiyên Kurd belgenameyek bilindkirin ji bo hejmarek serokên cîhanê ji wan jî serokên Amerîka û Rûsye û Îmarat û rêxistinên mafê mirovan yên navdewletî ku gihişt 17 aliyan derbarî rewşa karesatî ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Her du wê belgenameyê de wan rêxistin û kesayetiyên Kurd gotin ku maf û erk ew wihan dane ku wê belgenameyê amade bikin û têde fikara xwe derbarê rewşa karesatî ya ku Efrîna Rojavayê Kurdistanê têde derbas dibe ji destpêka şerê ku di bîstê heyva yekan 2018 de li wî bajarê rûdaye ku di encam de grupên çekdar derbasî wî bajarî bûn. Li gor ku ew belgename amaje kiriye ku tawanên ku li Efrînê rû didin ji girtin û revandin û kuştin û işkencedan û binçavkirina neçarî û têkbirin û talankirin û desteserkirina mal û milkan û koçberkirina neçarî û rêgirtin li pêşvegera derbideran û girtina dergehên sînorî û bicihkirina welatiyên nû ji hemû deverên milmilaniyê li Sûriyê bi mebesta guhertina dîmografî digihên astê binpêkirinên yasaya navdewletî û tawanên cengê û cinosayîd û tawanên dijî mirovayetiyê. Di berdewamiya belgenameya xwe de wan rêxistin û kesayetiyên Kurd gotin ku welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê raserî ziyanên mezin hatin ji aliyê rejêma Esed û herwiha rêveberiya ferskirî ya PYD û niha jî dagîrkerên wê raserî azarên dijwar dikin. Herwiha serbar kirin ku Efrîn devereke Kurdî ye û xweda nasnameyeke rewşenbîrî û civakî ye bi taybet taybetmendiya wê ya dîrokî û cihê wê yê ciyosiyasî û ji ber wê yekê bûye armanca dagîrkeriyê. Di dawiya belgenameya xwe de jî wan rêxistin û kesayetiyan gotin ku ew bang li wan serok û aliyên pêwendîdar dikin bi hêvî û baweriyek berçav ku bi berpirsiyaretiya xwe ya reweştî û yasayî rabin dasînorek ji wan binpêkirinan re bêdanîn ew jî ta dema ku gihiştin bi çareseriyekê ji krîza Sûriyê re bêdîtin. 58 kesayetiyên Kurd yên navdar di warê siyaset û yasa û huner û rewşenbîriyê de li ser wê belgenameyê imze kirin. Herwiha yazda rêxistinên mirovî yên sivîl. Her li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û ji ber birîna riyan nirxê madeya mazotê giran bûye. Berova jî wê yekê jî nirxê zeyta zeytûnan rojane erzantir dibe û bi taybet piştî ku biryara qedexekirina firotina zeytê ji bo derveyê Efrînê hatiye derketin. Ji ber rewşa tevliheviyê ya dawiyê û gefên Tirkiye ser Rojalatê Çemê Firatê rêyên ku sûtemenî têra dihatin Efrînê hatin girtin ku di encamda madeya mazotê bi şêweyekî berçav biha û giran bû û ew yek bandoreke nêrînî ser rêveçûna demsala zeytûnan û werzê zivistanê kir. Li gor jêdereke taybet ji Efrînê ji alkera ragihandiye ku bihabûnek di madeya mazotê de çêbûye. Yek bermîl ku 200 litr tê de ye ji 38,000 gehiştiye 6,000 lêreyên Sûrî ku demsala zeytûnan piraniya karê wê li ser madeya mazotê ye. Bi taybet guvaşgeh û kargehên bêrînê herwiha traktor otomobîlên veguhestinê û yek guvaşgeh di 24 demejmêran de 400 litr an ku 6 bermîl di yek heyvê de xerc dike ji bilî otomobîlên veguhestina karkeran û berheman. Ji derê tekez kir ku tevî mazot buha bûye
لهین نرخ تنکین زیتی دجه خدا مایه اونها به 14,000 لیره تینا فروتن و او لگور پیورین اسیده و زیتا هری گنجاو آنکوژ اسیدا پلا یک کمتره ناگهینه 15,000 لیره سوری. درباره نرخ ماده دن جدر آماجه بویا که کرکو 1 گرام زیر گهشتیه 16,800 لیره سوری. کوبریا ویدمه به 15,000 بو و نرخ دلار به 407 لیره سوری راوستیه. بریانها آلین برپرسین ترکیه بریارا قدقه کرنا فروتنا تنکین زیتی جبو دروی عفرینی درخستو بو کود انجام دا نرخ زیتی گلک ارزان بو و تاویوه که پرانی خلکه نچار دبن بنرخ که ارزان بفروشن دا کونه دزین یان دست سر کرن. درباره راگهاندنا بردف کابناوی وزارت دروی روسیه ماریا زاغروف دماکو گوت که امریکا کار لگل کردان دیکه جبو دامزراندنا دزگهین دولت که سر بخواه نویسکار و شروعکار سیاسی کرد عبدالباسط سیدا گوت که او راگهاندن تنه حلمته که بشارتنیه جه سیاست روسیه را. درباره راگهاندنا بردفکا بناوی وزارت دروی روسیه ماریا زاخروفا دماکو گوت که امریکا کار لگل کردان دیکش بو دامزراندنا دزگهین دولت که کردی و او یک به اشکره کرنا جدا کرنا روجلات سوریه جروج آوای وی بناف کر که ده انجام ده و بار آبوری یا حکومتاوی ولاتی گرانتر ببه. نویسکار و شروعکار سیاسی کرد عبدالباسط سیدا گوت که او راگهاندن تنه حلمته که و شارتنیه جه سیاست روسیه را. سیدا گوت جی که روسیه جدما به بهانه یا شر ترور درباسی سوریه بویه پاراستنا رژیم دیکه تا برجواندی خوشی بویه که بپارزه و هزا خواه بجه بکه. سیدا بردوام کرو گوت که دوی کرد هلوستین هریمی و ناو دولتی بشوپینن و ناو مالا خواه ریک بخن و تکذکر که دوی پیوندی خواه لگل میدانان اجتماعی سوریه بپارزن و ببن خودان لوژیک دشروبین خوده. سیدا جمال پرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را راگهاند که امریکا تانها استراتیجیک و یا زلال لدوره نینه و تی پیشبینی کرن که لحفگرتنک دناوبرا ترکیه و امریکا در رو بده و واتیا ویه که اوه که امریکا توگاوه ناویجد دی درباسکرنا سینور دانوستاندنان یا لشکری ده لگل پیده. سیدا سربار کر که امریکا دزانی که پیده بسر پکه که ویه و ده همان دمه ده خلاتکیش بو گرتنا سی سرکرده یم پله بلند یم پککی ترخان دیکه و بویه که آواکرنا دولتک کردی لسوریه جالی امریکا و دور دید. سیدا دیارجی کر که او دزانن که بنگهن آواکرنا دولت لوی دوره نینن و نتنه کرد لوی دوره دیجین و هین رژیم لوی دوره بهیزه و الهن دورندی با آوایکی نه اشکره دمینه. مامۆستایەکی ji bajarê Minbic ku nexwestnavî were eşkere kirin ragihan ku li bajarê Minbic rêbazên xwendina rejîma Esed vegeriyane dibistanan û PYD destê xweş sîstemê perwerde yê bajarê Minbic vekişandiye. Li bajarê Minbicê kodbên destê çekdarên PYD debû rêbazên xwendina PYD li wê navçeyê de hatine ferskirin. Ji bo sala xwendina nû 2018-2019 rêbazên xwendina rejîma Esed vegeriyane dibistanên bajarê Minbicê û rêbazên PYD hatine ilga kirin. مامۆستایەکیش bajarê Minbicê ku nexwestnavê xwe eşkere bike jarkira ragihand ku li bajarê Minbicê rêbazên xwendina rejîma Esed vegeriyane dibistanan û PYD destê xwe ji sîstemê perwerdeyê bajarê Minbicê vekişand. Eroha wî jê derî da zanîn ku ji bo sala xwendina 2018-2019 tevahiya qunaxên xwendinê li bajarê Minbicê ji qunaxa seretayî û heta amedeyî bûna rêbazên rejîma Esed yên ser bi wezareta perwerde ve. Ji derê taybet eşkere kir که گوهرتنا سیستم خوندین الباجار Minbicê بۆ rêbazên wezareta perwerdeya rejîma Esed bû cihê dilrahetiya welatiyên bajarê Minbicê û bi tenê asangiya li pêşiya xwendevanên bajarê Minbicê pêşkêşkirina ezmûnên her du polên nehê û bekeloriya. Derbarê rêbazên xwendinê PYD ku li Rojavayê Kurdistanê sepandine, Akademî Nasên Kurd dibêjin ku bi rêbazên xwendinê PYD nifşekî dûr ji zanist û perwerde li Rojavayê Kurdistanê peyda bûye. و د پیش روژه ده باوایکی برچاو ل روجاوای کردستان بسپور نامینن و روجاوای کردستان و وکا سالین 1960 وگره او ریبازن خوندینین کل روجاوای کردستان هاتن سپاندن به تو اوایکی جالی یونسکو دام پیدام بوان نهاتیه دان به تنه جالی پیده و دام پیدام بوان هاتیه کرن و چندین جار سرکردین پیده دو گوتن نگرنگر ریبازن خوندینین پیده دام پیدان بوان وره کرن او جی دیدمه که ده کمه بست جری بازین خوندینه این پیده لشکر کرنا نفشن روش آوای کردستانیه. دوباره سرنوچه
جوانێکی عفرینێژ ئالیە گروپên چەکدار بە هاترەباندن و هەژمارە کەسایەتی و ڕێخستنێن سڤیل نامەیەک دەربارەی عفرینێ شاندن ji bo hin aliyên navdewletî û nirxê mazotê giran bûye û yê zeytê erzan dibe. Abdulbasit Seyda bersiva Mariya Zaxarofa da. Lê min bicirê bazên xwendinê yên PYD hatin ji nav birin. Şad û bextewar bin.